ile tata mwanapele musantu ba mama ba tata na kanisi na jumisi ne boso merci na tata zambe na koyezu na ile musantu ndege afekili mishutawu le ya awa na République populaire du Congo donc wa kumana na lilo soko tolani maoyo wajaki usula tongo na liyo kama taifa mwoko wajitiki waye manano na liyo waye kama mwoko yari sikawana
Yusumu ogomena kankoli Yesu Mungu tunasalakia mbo. Na mengine. Donc on va nous donner confirmation solennelle.